Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Apa syarat untuk menjadi imam salat berjamaah? Bu Malik, begadang haturan maya, begat hadir tidak ada. Artinya orang yang mengerti dengan aturan salat. Yang pertama. Yang kedua ganya kupat he. Baik baca Fatihah, Tuhan udah ikut. Begadang haturan maya. Bila imam salat tidak mentahhirkan basmalah, bukan hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i, urang hana baca bismillah hamdah. Mayaganya mazhab Malik, tapi ikut awak Syafi'i, jeut. Tanya urang Syafi'i, ikut awak Maliki, anjeut. Mana yang terjadi tadi nak kena baca bagi tadi yang urang yang niat bila naik rukuknya kadang menit semayang tak. Pandai rukuk niat naik baca bismillah. Namanya yang pada dan mazhab Syafi'i bismillah lebih ayat daripada Fatihah. Lang mazhab Malik bismillah manakan ayat Fatihah. Tapi tetap tujuh. Nah orang kedai mana baca bismillah hati baca Fatihah. Anjir ikut. Meyakinkan ditanya majikan mazhab tanya orang Syafi'i. Ji awak Malik ji kan hanai baca bismillah hati baca Fatihah. Dan bin hanai baca. Budoy hanai baca kan isi yang baca. Itu semayang mazhab Syafi'i, semayang Maliki, lelap. Dinding. Anjir. Mana nak baca bismillah, baca ayat lagi. Sunnah ada baca Quran, baca bismillah. Yang nak baca ayat, yang makruh. Tapi nak baca bismillah, baca Fatihah, hanta Fatihah, hanta rukun hana semayang. Mana tak janji kau ibu pecat. Wah naik mulai. Empat lagi kejadian. Oh, empat.